ಅವನು ನಿಯದು ಈ environment ministry farato mi de ebbasumaka sekurani mi portama ebbasumaki mi awmenna MTCC ademedu wa ebbasuma mi devane ebbasumaki awmenna mi city council ademeduga wa ebbasuma mi magandu visnumaki miharu dimaifa kuni masale hallu genama wagutuma portawas kiyol elum adi daimi halle hoduma mi masake kurma eko daimi halle bidendenes awmen miharu rangala mikam koreto belu de miharu sarkaru ni MTCC ku mi ebbassunga dashun ni denambar kunikoshi nuwata mi nubawastu kuniwa bawate kuni awna mi ala kunikoshi mihar huri ha kunye huskodde vene mi sarkar paatu MTCC masake kurani MTCC ku mi ebbaswani e masake hawa kurun ebbasu den city council awna demedu mi ebbaswani egota mi denambar kunikoshi huskolluma fahuga den etange kuni mi EPA Environmental Protection Agency e kandala usutaga eggobawatu matin defatu mashwaraya eku mi punikoshi kandata delhetto ekama awmenna city council ka mi baswane den mikan dairuga awmen hama mi daimi hallu hoduma city council defara ekuga adi mi mihar mashwarata mi den kurewmo ega daimi hallu hodani kinetto den ek mashwarata sirat kareviya mi hafta terega mi awmen kabul kuratuga mi komus natija liben Kemudian itu soal yang kamu meru seni makna kita kalau kita gendera. Kaji naik. Soal ini MTCC aku ni alam hawal kiri kira ada dekat ini kuni ke masih halu hodam anggota empasu mega sokor mi halas segi mi dia kiri gitu. Niga mi empasu moge agu sida ada tiga pun di badan wan mi awalnya mi juga apa. Den miga engadana nawlo masake mi kuri ahar kashmis no shagas mi haru mi masake hawal tarifa farata mi hawal pogge nikam kuri gende to den tafat mashwarata tafato pemurga kurivijje dehna was mi haru den mioti nikam warabboda gosifa kam nawlo neminnas kabu kuramoje ehem bima miga hamma wagutuma portabes kiyor alan jehetive sarkaru isnagal miga no city council ge bar loma ebe fugu sahi terkama ekwa awrna emme ekuga no masake halu ko mi har pasha masake te gotu MTCC masake mi hawal kurani tema MTCC ngak kurviya mi ebe from vidala tu jamadama ha masake pasha ganna kuni ko shus kuro masake data ema iga ganna ka mi tin dosterega kuni ko shus ko nimen nima pahuga den city council ekanga kuri gendawani hama mi EPA kandala usulta ka ko batu ni mami waktu ko tunto MTCC am hawal kuro kya mudde to MTCC mi hawal kuro ni mihar ekoshige ugur punitan huskolla na mi city council dimai fa masale ki kuni ko she ekon huskon nulewon kama aruna malumat libeni ekon huskon nuleveti funi jeni ehme mekala waki usulagumatin kuni kandata gendiumga dati to kurmati wani ema miharon ekkamakan awadu pashagan ganne kuni ko she ekon huskollani huskolla fa den etana genda kuni kandel fauna usutaka hamataka ajubatu matin kuri ane anni natal katano tilaputta gendium kantamu kuri Dengan bahasa bahasa mi bahasa Korea mi gende ruga punya talu mak katua ya aku sani Korea bahasa mereka itu pakai itu kan tetap hal Korea kan kom masyarakat itu Korea kan katua ya aku mi Indonesia nan awalnya mi faham Korea bahasa nggak masalah tak ya Korea kama kala sarkaran enaganje he zimma mi awalnya barab bodoh dan datang pengen mi haro bahasa nggak kere ehma ekan kama biherotum katua ya ko mi haro soni masyarakat Korea te mihaftage fahkol gat kuradi ege emme fahu mashwarata kuragena ehmi ma mihaftage ni mero alunne ingene takwaage bassun miharo ekota kuri gendeve midennevi ane miharo agreement ta badawta genesken kuri gendeve na tonunto nuni sarkar city council mehin halle hodan jeheto ingene hema emme fahuge mashwarata ka mihare mihun mimahuge atai sondo annanaka alunna wani angafa
algun team faadin so unge me har MTCC hawal ko masik ke mukuriya ne hame kan de number kun ko ship masik ke to mi wagu taagana me fashani de number kun ko ship ekama ko de number kun ko ship niuma ka ratra de number kun ko ship masik ke fashana me har me so kuruni de kun ko ship masik me fahal mi adun so kuruni hame kan de number kun ko ta de profesor dewan number kun ko ship efana kun ko ship sama MTCC ata ekota mi har mashara kurani dani kun ko ship ko kurma mahuga city council ne kinato ane kunita mene ko kinato amti ko to kan ibuita azbar bada shukriya inga to me kandata ekashigum bago thega kuni ko kurumuge kandata ka tibe from islam bawage masik activity te aru mega me waka dakanu kuriga aru me bada maapage de aru dannawa yana me tiol elumuge wahake vidalu wima te arugoda ende honi arugon menna fiawale e kaale gotaka e fiawal walani kusek purima e kusek de wacca ema arugon men ila kore biya arugon men kusen nukura enname arugon menna libi puri wasiletta beeno koggen arugon menna ekan kurebe ko nuege me wala ekasigen bagota e bima environment ministry e isnanga wagen ekan e arugon kurebe gotaka ekan e gen devi den komme gote bias me koni husuma guligen arugon men hawa mi genda gota kuni ukalu mukanda gendana de miga anekas dimawad masdeki arugon men atu hori vehicle taka kolwettiya de mecheti hori e hama hori haluge ehkama bani biya hawa me masala anekas dimawani miga sarkaruge ehi anekas arugon menna kolwettiya ichi hoda doriya ichi itara hoda ragal echeti hodage noni biya arugon menna mi masala nujehi kuriya kanu gendeven ehama huriha behuna sengodanwan 34 fasar wepa hori vehicle taka echeti arugon me atu gami hori echi repair kurang ha boda benu me me bali mi hu goang ulu meke enge check betu meke hama evva ehbiyo mi maseta mi dimawani ehbima arugon mi kurang me environment ministry ge hiya ekuga arugon menna me echeti hodene ge mi anna haruge budget mi kan ham jehi gen taane kama ehkama bani biya kuni ko hi adi enu tane bes saaf kurmuge masekatuga arugon menna hama marak kuriya gende ven ahmad mi ka abe otecche vidalu ragalwane ahmad mi environment section ga arugon men masek kuralwan almani ane kurbi suwal ati wara muhim suwal kuriyan wettanu arugon men nan kureben to hagigatuga mi MOU hedumuge mashwaratawoge terega environment ministry ge faratum semme bodu suwalak abe foti egota miharo ebe fulunge e pataka none ebe fulunge ebbardumu ka ekko mihar huskolle vichiyamu tinetto kuriyan wettanu kanta qurani den algon edu algon menna nimmuni algon menna environment protection agency ade faratum guligen kommeswarige assessment en hadala mihar pihawarege kunyetto asko miuleni pihawaretto nagen devigen miuleni ihine vejjiyato uriya kunje gen deveni den report nimun eruga dakka gotum vejjiyamu maliye jamawa kunige 15% beero kureveni baki ba mionnani beero nukurevi em vejjiya miyaduge halatuga wes algon menna hama eba etana jama wefa hunnane 30% eka makwe salgone mase korom midani hama defara guligen e iturab beenumwa resources hodagen e masekke kuriyan uttanuga maalega ekan numattaka de mibaddamu galgone hevane aliyalwalen je waram muhim munukutayen ebowe mikama behegotun algonu men kama behe wizarata ke liyata wargena doswe jahasako finance ministry ya adi environment ministry ya adivesama ehem farattakum ufude shakwa guligen mi ehi edunu faratta mige tere bolege tere hama mati salgon paha kollam beenu algonu men kuriga ehi tere faratta mi miyadu algon menna iradu koreja kuriya devena mage me kononi hagigate mi kaumi masale ni waki sarkar nuniyam waki council len oegen adimawana kamen miyadu meti mihala dimawe fa ehma mi hisabu kanda diyama kuriham men guligen beje kamun araganna algon gabul koronje maale ga rajitunna miyadu warab bodu ulagule mi kamari kurmati vejje mi kamun algon men araganna beje dur mustaqbal ka badar algon jehilam beenunge finance ministry ak algon men bahako fonnane adi hama yakko EPN algonda hame emme shakwa anna kamaki malege femfashada tagayyero weyeba ei sawbaki etanu go fedipa eyo mi kunige nikunna dia femfashaliyan eba diku etanu ga ner rangalo mi drainage system en hedipa etanu ge mi talonoti hatikkom halakwe pa hagigatu ge emme boda wasduwa em masaliye ki mikam den iyega algonda men hama financial control ari hoga adi finance minister ari hoga warabbodan edipa waane
mikang systematic wan ule tiive mikam ki algon me maran ahamiyat kan digen kunanje ekam ema mi ummid kurani algon men kuriyan ettanuga miyore ehen harapata algon men devena kam City Council evedaloni ummid kurapan ule kono kuri samataka ekiga maseke puno kuren nekkala kinato ane ministry e yakin kan devidane to City Council benuga saman dige maseke kuriye paita kurmo sarkaru paratu denba ban deven sama mi engodana de hama reference councilors pa kore kata me pa kore kata mi kam kihar mi kaumi masale ka kami arnoni nige sabun ma wettan adi mi sihi gotun alwen na me hanrakka tir kan tak kurme de vedana kam hawarta mi hargon kila depa e mi sabun den mi alwen men kashe mi ekala mi masekati privatize kore fa othima mi ha boda mi digulage mi di emenna ka mashara kuruma agreement badlo gena me kan talu terega ya mi har mi awna me mi kurim badlo ko City Council ekwa mera ko badlo ko ebe from system plaki ebe from den itora mi har agreement kore fa farata ekwa beleni mi har ni lashe sarkar ismo kis ei em awon men mi ma hata samdu ni baba mashara tangai em fa mashara tangai e mashara to aliga awon men mi har tatwa ya ekwa oin ebbasun kuri gendevene kam ga wanya kuriya dani kuriya nogendevene kam ga wanya awon men City Council ekwa mashara ko fa itur ko taka ane karas pashaga hisabun awon men den itur ka tatwa agreement kuriya genda ka no islam ebun dai me hadu genda awon men gabu kuran yerun dai ha annan ko mi har mi masala mi dimawi magade sabaki mi haruge mi budget ga kuni kandata hallu kurma action ma adda himini fenne ahar kuri koluga mikan mi hidme privatize kore awatire nehennamas e privatize kuri kuruma avadi sifai nice mi digudami ten diyai den ege terega emihunaka ekko ekala mi agreement renegotiate koram dima itora masharat ka daina sagotta kin ai ema mihengos ki diguden dihennamas itora kadden awona miga bagutu dekashe disnu mengula irat kare mi hafta terega awona me pahu masharat mi ma komus ekko taka masala hallu kuruma piyawala Kuniga masala miha bossullage leruga mi tatwage agreement ge masala hallu kura miha digulage mi de ki vegen rode er ibafon ge visnu gane tito agti hallen hoda den hamaya MTCC ya ki vegen to mi bagti go mi hawal ko kongo taka barak to be funa mi hawal ko mi gadana mi MTCC ki mi public kufunye tema mi ಸರ್ಕಾರ ದಿಮಾ ಬೊಡತಿ ಕಂದತ್ತವಗ ಅವಹ ಕಂದತ್ತ ಕುರಮೀಮ ಅಬದು ಸರ್ಕಾರ ಬೇನು ಕುರನಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೆರೆಗ ಹುನ್ನ ನಾಮಲಿಸ್ ಏಗತ ಹೋಗನ್ನ ಈ ಮಿಷನರೀಸ್ ಏಗತು ಮಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಕುಂಪುಣಿತವಗೆ ಈ ಮಿ ಬೇನು ಹಿತೆ ಗೊತಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಎಹೆನ್ ದಿಮಾ ಮುಹಿಮ್ ಕಂದತ್ತವಗ ಅವಹ ಕಂದತ್ತ ಕುರ ಬೇನು ಕುರು ಏಗತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಿದಿಕಾಯ ಹದಿ ಈ ಗಾಂತರ ಗವಾತವಗೆ ದಶು eme fasehen algonmenna eme awahan kore egotaki sarkar kumpuni medir ko kam wefa umte CCA ki mikam eme qabil ek kumpuni kam rajya ga wati wa umte CCA hawa ka fangane adke vegan to mi ha nidati deruga katwa agreement ga ibafroma ki goten nu digulage die ege den hama mashwarata hoge terege di dehma mi ege den tafan sawata horadan eden hama deti mas ingadana di defonna efar gena far mudat itur ko dei pase bade ebe mas masake fashion des den ega mi itur ebbason thege ebe from soy kurange wajhe mi ek gotu ek khidmat por ko den ebbason taka ebe egota e soy kurumuga mudat takennegi ema mi gadana ne kuni agreement ki hamai kan City Council ni tatwa demet purifa basumennu evidat esoy kurma kunna adiya amadisi pennade yen amadisi fa haigatu annani adi ehem faratha ka kos ane basun take dege ema ega mi baira faratha kuge huriha dimayakun ebbasuma kan nada dulage midi ema awarmen gabul kura mi har miga bagutu ekashima war devichekama ema demiyoti hama miga gaumi maslaha toga hama miga komus koten nimuka ni ad MDC hawa ko ge mi kuni kashi detin dastela istiga sandaran huskore dan khama wagti hal ko ba to ministry adi council of this paga purave got kami ge daimi hallaki ko ba මේක දායමී හදලකි අවුල්ලෙන් කොම්මස් බේර් වයිෆා එකුග මිකම මේ එබ්බස්වේ ඒක දහෝ අවුල්ලෙන් මිකම් කරමුන් ගෙන්දිය ඒ සබකි අවුල්ලෙන් මිකම් කුරාකම අවුල්ලෙන් මිකම් කුරාකම බණීදියා ਸਰකාරු බරපො හේදේ දෙන් හැමයාවුග මිහාරු මියෝ ටටුවාගේ එග්‍රීමන්ට් ඒති ලස්වෙගදී දෙන් ඔහරිහා බෙරපොලසේ ගොඩන් වාර කන්තුතකෙ දිමාවෙගෙන්ක එහෙම ටටුවා අල්ගොන් මෙන්න දෙතරේ කොෆේ එග්‍රීමන්ට්
e sustainable icce gotuga aluna mihar mi negotiate karamu gendani demme e vidawi evema e alun men mi mas mimahu ge terega ekan alun men nimmana aluna infai gotuga atavis mana do emi hange e company ge befo wadanno alun men na uga wahaka dakka evema e wahaka dekumuga e nime gotaka ekan alun men na kuriya gendwe kamuga warapoda ummi korevi den hame ya huga sarkaron alun men na e debba me ega debba jehe kantatta ves e vidalu frodi me adu badalum ves e kantatta moni kamiti gen daane ko e guarantee kantaka e kantatta e bima awunda ummid koreveni ha me mahu e kan kamiti gen daane den egota hamanu jehi jibia awun me ganikka es jeheni ehin komme source ko daage egota kamma sikku